Hello guys, welcome jatano haina hai ani katal video go angkha khayo naro joto kaham tongwele hnai tini video go ang narokna phunuknai duita product ani yagono tongo naide amukhe Boya microphone ti kaisake selfie stick camera stand tongo naide ani yago duita no tongo. So guys tini video ang omno unboxing khai phunuknai naroknai tongde video payasak faiding ke sing tabo fasten ailenai Boya microphone chomna unboxing khai nailenai naroknai tongde faiding ke sing tabo unboxing khai guys narok video nai tongde guys naide bisingo amai ke rijak back by gete tam tong nagana amukhe microphone no bahai ke fitting khainai abo sujak tongo joto ke jeng amna nailia phadi jeng direct amna kholok nainai guys naide wo packet phadi jeng monos kanainai guys naide amke clip naide amke microphone ni cover gesing tabo nailenai microphone naide ekdam naithok naide amke microphone ekdam de naithok guys amke battery tongo bisingo or duita option sujo tongo naide camera by smartphone amoni means ongkha jara smartphone by voice record khainai boro smartphone no ma sebnai haina hai jara camera by voice record khainai boro ke camera option ma sebnai. So guys fighting ke sing tabo mane fitting khalenai normal tongde jeng first cover fitting kena already cover fitting ke kanai de jeng haina hai jeng clip thepanai nai de amke clip guys already complete fitting. So guys fighting ke connection khainai lenai. So guys tikai sakok tabo narok je ani kok khanai tongnai amke ani mobile ni ani smartphone mobile ni voice ke tabo jeng mobile connection khainai lenai amone voice bahai jat. So guys narok khanai tongde nai tongde guys ngomno baca banget naide okay guys ang jetai si samane or camera option by smartphone option tongo ang tabok ani smartphone by voice record khainai. So guys narok voice record khaina sikang or je smartphone sujak or no tikle de amo je clip kesa tongo ekan tikle de. So guys tabo already connection paikha tabo naro jani kok khananai ani je voice tabo khanai tongnai amungkha Boya microphone ni voice sonarok ani voice khanaoi bahai ongjakha product bahai ongjakha naro comment khai sari guys narok jodi amona purchase khaina musuknai ke narok Flipkart othoba Misho order khainai mano amoni price ongkha 700 ni simi 800 ni bisingo na mannai ekdom dam kom ni bisingo product kahamse narabo purchase khainani ke nai mano ang belen hamjaka amo kaham voice bo kaham ni ang wan suka phadinge sing tabo hain hai ti kaisa product nai lenai narok nai tongdi video joya kare. So guys amukha naide camera stand noron buskang ti feature unboxing khainai tabo mono narok nai tongdi guys naide amhai or suja tongo selfie stick R1H suja naide
fighting ke sentau bising kholok nai na wow guys naide ekdom naithok te amke charger guys fighting sing ma tabo se naide ekdom kaham naide amke light naide guys ekdom kaham no naide hai amke mobile and capture nai guys clip naide guys anarong phunuk tongo naide ke aro amke type khainai ambai type khlaimano naro amai ke phanok khaimano aro haikeno khaye amai keno type khaimano mati kono loria so guys naro nai tongde ma ekdom kaham naide guys naide amo ekdom kolok khaimano aro 1 2 3 4 5 aro 5ta step tongo amai keno norok kolok khaimanai so o jagano mobile berawoi norok joto khaimanai amai ke so ang bele hamjaka amnubo kaham na jara blogging khainai amroni bage ekdom kaham jemo norok purchase khainade ingeti kaisa phunuknai amke naide o jago kaisa tongo clip hage amna amai keno khaimano amke mobile by connection khaijak nai remote o jagano seboi na mobile by connection khaimano naide guys ekdom naithujaka guys naro jodi purchase khainangke naro Flipkart atau Meesho khainadi ekdom naithukse naide guys omo tonghainke video ro khainani ekdom aram so guys naro kani camera stand nugui bahai mujaka comment khaisari bahai mobile ang taboni simi video khaisinai blogging khaisinai narokni support nango guys narok support kisa khaiye fighting ke singtabo onke naide charger o jaga o light na charge rejanai naide onke charger charge rejanai so guys amoni price ongkha 200 ni simi 300 ni bising naro mona manai Flipkart ke kisa dam nai haipano Meesho kisa dam komanai naro je jaga phano mono order khainai mano naro nadi ekdom kaham video khaina bagai te kaisa naro sana pawi thanga amke naide ama haikena berai mano ekdom kaham se naide guys haikena naro je kono jaga berawoi ama haikena khaimano video ekdom kaham se naide guys amke type khaisana je jaga o amake khaina musuna aro type khair de amake khaina musuna ke amake khair de ekdom kaham guys naro purchase khainai mano ekdom kaham se so guys narok ani video nugo bahai ungjakha ani duita product kaisangka Boya microphone tik kaisangke selfie stick camera stand narok jodi nana musukangke narok Flipkart atau Meesho thangre order khainade eram dam komni bisingo manai so guys tini video asuk nang sinai ani tini video bahai ungjakha narok comment khaisari video nu sajagoi tongkangke naro like subscribe share khaina ta pokde naroni support nango guys naroni sabsonge support khaitone tebo utsaho horde biskango tebo ang kaham video naroni biskango te femana babe so guys tin bag asunung sinai jotona haina hai hambai ani video payasak nai tumani bagai tata bye bye